Bok ljudi i dobrodošli na moj kanal. Danas ćemo snimati, lajka sam video. Danas ćemo snimati pitanja i odgovori. I ajmo početi. Prvo pitanje pita Adis Gameplay, koliko imaš godina? Imam 13,5 godina. Odakle si? Iz Hrvatske. Šta ti je cilj na YouTube? Cilj na YouTube mi je dostići prvo 1000 subscribera, onda ako mogu puno više. Kako si počeo sa snimanjem na YouTube? Pa ne znam, gledao sam neke youtubere, sviđalo mi se, pa sam i ja htio tako početi, evo počeo sam i toga. Zašto baš ime kanala R Gaming? R Gaming zato što ja se zovem, meni je početno slovo ime na R, pa prijatelj mi je rekao da se zovem R Gaming, ja sam njega poslušao, evo ga. Vuki pita, koji si razred? 8. Ko ti je najbolji prijatelj? Moj susjed. Najbolja igra? Sad ne znam kako misli najbolja igra igrat ili na mobitelu. Na mobitelu je Minecraft. Najdraži mobitel iPhone 6. Kad ćeš dobiti PS4? PlayStation 4 ću možda dobiti za Božić. Bruno Games 2003 pita, hoćeš li raditi neki challenge? Hoću, samo mi pišite dole u komentare. Pišite dole u komentare u ovom videu kako je challenge ću da snimam i ja ću slobodno snimiti, nije problem. Wizard Marko Crow Gaming pita, može intro i kako ubaciti video? Napravit ću ti intro, ali kako ubaciti u video to ne znam, to i ja pitan, ali napravit ću ti slobodno intro. HCL Network pita, hoćeš igrat Minecraft na kompu? Hoću. Imaš li Xbox? Imam. U koju školu ideš? Idem u Petra Preradović. Gdje živiš? Hrvatskoj, Zadru. Hoćeš raditi duže klipove? Hoću kad kupim PS4. Ko ti je najdraži friend? Najdraži friend mi je moj susjed. I ti? Imaš li biciklu? Imam. Ko ti je najigrica? Reka sam Minecraft i normalno zaboravio sam FIFA 16. Stefan Optimus pita, omiljeni youtuber od većih, jedan omiljeni, izabrat ću sad ne znam, a izabrat ću Jacksepticeye i PewDiePie. Ne znam od njih dvoje ko mi je bolje, ali Jacksepticeye i PewDiePie. Pas ili mačka, pas, da li ćeš snimat GTA 5? Normalno da hoću. AntuProGamer pita, Hade, pita, igraš Nebulous? Kako već? Ne igram, ne znam kako je to igrica, što je to. Opet pita, imaš kuću? Nemam. Post me, evo pozdrav za Anton Pro Gamer HD. Nonius pita, najklub Barca, koji mob imaš? Samsung Galaxy S3, grad u kojem živiš, Zadar i Anton Pro Gamer HD. Pita, koliko godina imaš? Imam 13,5. I hvala ljudi na ovim svim pitanjima, nije bilo puno, ali isto hvala. Evo pozdrav za Anton Pro Gamer HD, Nonius, kako već, Stefan Optimus, HCL Network, Wizard Marko Crow Gaming, Bruno Games, Vuki i Adis Gameplay. Slobodno se pretplatite na sve ove kanale, svi su super kanali, imate svašta za vidjeti i hvala vam puno. I do sljedećeg klipa. Bok.